megalayapost.news. Hakaway na kajingja tingko kali kaway ka samla kantay ka badang arpasan senam ka kerta kala do no ela kajingim bat sangut kala mensau kabade hadian baka kali Hyundai ka badan new number AS not iway EV kandai san nyopra kala lej bentana kensan ya kaway ka trok kabayang harut serok ha kajing persang ban kini khamat ya kaway ka kali ka belaja hasang bangla bahap hasrok ba National Highway 6 Hariboy District kani kajingja kala ja ka por kamba sau buji mestap ha ka ba laong ba ka kali Hyundai Alcazar ka badang wan na Shillong ban hiar Guwahati hendai sniu bok no hadi melapoy syang bangla kelalit mentera ia ketrok bayang harut serok hagjeng persang ban kini ia cekhamat hadu balawan ja ketik jingja bosongsi bagdek samla keladu no senen ya lag jingim kini samla ke beladu no lag jingim kadi belatip kerteng kumka nam berita bora arfusan senam ke kerta na Kamargang Golaghat Assam hakba ya kini kali la nya du MD Ismail Haq Chaudhry Lifeline senam ke kerta na Haripur Darang District bat kibai pat sangut bai don langki kentop yu Anyatul Watus Life Khandai senam ke kerta na Guwahati ka Gayatri Bora arfusan senam ke kerta Mangalday Assam ka Pragya Dingya arfusan khandai senam ke kerta na Sunari Choraidu Assam bat u Merangga Bora arfusan senam ke kerta na Golaghat Assam ka khubor balayo lum ni pulit laong bahadian kani kejingja ya ketika samla balak klat no lawan ra da kawi kali ban syak semar ha civil hospital nongpo kani doktor kilapun bana bakal adep klat lupa na kejing mesau hagi benta jong kli bakatrok kala tenra na kaliang jong jakashong jangka hapo ketika kali bagi syong ru kala jur hadim kala ali bentenra ya ketika trok susu laong bagi pulit kari boy kala pulong ya kejing toket halor kani kejingja bat ya kamet jong ketika samla lalit ban bu no hajaka bu mediap ha civil hospital nongpo ban pendep ya postmortem syaban IT no syagi bayang masem megalayapost.news.